Ek hoop die mense like hierdie kossietjies dat ek so kook. Ek gaan nog nie weer vir jou sê nie. Nee, die Here het vliege gemaak. I must just keep my hands like this to keep the flies out of the pot. Kom vallen by die Fountains. Welcome to my kitchen now. Op my balcony. Julle weet mos die kombuisie word gerenoveer. So nou het ons nog nie plek regtig om kossies te maak nie. Die huis is deurmekaar. Al die tafels is vol goeders en goeders. So now we outside on the balcony en ons juist 'n kossietjie op te sappen. Wat maak ons? 'n vinnige hoendertjie. 2 eitjies. Wat is die gereen? Mixed veg. Mixed veg. Hier in het ek gemeng met hele blokkie chicken stock en 'n pakkie tomato paste. 'n bietjie olie ingooi. Kom ons kyk, waar gaan ons nou optower? Hier is my spices, Carrie en like spices. En ek gaan my chicken soak in 'n bietjie lemon juice. En dan gaan ons julle Carrie steps vat. Kom enjoy maar vir ons dag saam met ons kooksessie. Ja, nie die dag, ons kooksessie. Okay, so gaan my... Why are you sitting down now? Nee, ek moet so die hotel staan. Ek gaan nou al die ingrediënts skoonmaak en opchop. Daar is onder klaar nie lemon juice in. Net om dit lekker tender te maak. En 'n lekker geur te gee. Wat is geur? 'n Geur. Wat is geur? My man? 'n flavor. Ons gee net so 'n flavoringkie en ek voel ek weet jy, I might be wrong, I might be right. Die lemon gaan hom ook bietjie tender maak. Ek hou ook lekker van so bietjie lekker van wat voener. It's very dry and tough. So dry, ja. So ons het hom nou daar in die fridge en so maak maar ietsie met hom. Sy nou droog is, dan moet die maar droog hier afgaan. Onthou nou as die goedjies so vaai julle, ons is buite op die balcony. And it is a windy day. And it is a windy day. I so wish I could show you my house. My house is in a hot mess. Toe ek nog opgegroei het keer in, het jou ouma gesê, "My huis is 'n rep en roer." So ek het nooit verstaan wat is rep en roer nie. Now today I can safely say I know rep and roer. How are you chopping the chicken? Are you gonna cube it? Are you gonna strips? What? Buy thick cubes. Aren't you gonna make it into smaller cubes? Nee, hy gaan wegkook. Chicken is so slimy. En die chicken is neem nie nonsens vir die chicken is baie draderig. Die was seker Muscled chicken. bietjie so. What does that mean? Ek weet nie dat die regte hoender is. Hy het seker die mielies geëet, hy het seker vleis geëet. Oh. So while you were sleeping, that ek is so saying, while you were away, I cleaned up the table. Die lap het all over the show gehardloop, né? So I took it off. Now I'm gonna start my pot. Keren, kom wees die ingredients nog klaar. Easy hoender. You were pointing at the onions. While you who is sleeping Who now? is sleeping actually? Yeah. Yes, mine. Onions. As soon as the oil is hot, then you throw everything in. And then we mix. Ons mix. That's your favorite things to say. Ons mixie. Ons gaan maar sê, ons roer hom. As mos 'n koortjie wat sê, hoe gaan hy koortjie? Roer die pad van Bethesda nie, wat van die roer? Nee, ek weet nie. Okay, can we get back to cooking, please? Anyway, moet nou baie bruiner raak, né? Plastic brown. Rustic. We're looking for rustic. Not crusty, not burnt, not overcooked. So net so bruin en dan gaan ons nou die appeltjies ingooi. Ja, en ek gaan hierdie klikke slaan. En ons is buite. We are in their domain. Like if we were in the house and the flies were there, we would be like, these annoying flies, but we're outside. Maar ek dink almal in die hele wêreld kan kook
groot mense nou. Teenagers starting to cook. I mean, I learned last year and it wasn't that difficult. Is this So rustic brown? ek wil nou so 'n rustic brown gewees het, ja. No. Then you add your chicken. Ek het die chicken getransfer na 'n ander pak want die vlieke was te oorig. Must the chicken also be rustic brown? As die rede vir die bruin, sodat die chicken nou nie in hy bruin in Cook. yes. That's why ek gesê die eie moet amper brand. Sodat jy lekker flavor kan kry van gebroeide eie, is gebroeid, ja. Gebroeide eie en dan gooi ons nou so in en dan gooi jy nou in hierdie bakkie dit 2 teaspoons chicken spice, 2 teaspoons thyme en 'n bietjie sout. 'n bietjie sout. Salt to taste, yes. En dan gooi ons mixed veg in. Je kan enige veggie ingooi wat je wil ingooi. You don't have to gooi in mixed veg. Enige veggie kan je ingooi. En dan Last but not least, onze chicken broth en onze tomato paste. Met een beetje water gemengd. En all done. en maak toe die pot. Sit hom stadig, laat hy bietjie simmer. En dan gaan ons julle nog weer kom wys hoe lyk hy nou, because ek moet nou hierdie dishes gaan was en vir my 'n lekker koppie koffie maak. Dankie mos. And now as mommy so sit, wat van die pot? Nee, die pot moet kook mos. Wat moet ek nou by die pot staan en watch as ek nou pot watchman en kyk ek drink mos koffie. Wat sê die koffie? Time to relax. I'm relaxing while the pot is cooking. Wat gaan er met jou? Okay. Ja. Brand het. Nee, dit is op daai pot te setting. En ek moet dit sit laat die vliege nie net toe in die pot in But it's got a lid on. ja. Ons kan die hele Kersfees lunch hier kook op die pelk nie weet. Okay, nou daar is my gravy. Ooh, it looks good. Sounds good too. Toe ek nog gou jomies hier die boom sommer 'n paar blare That parsley. as parsley. Ek het sommer net hier oor die fens gespring en 'n paar van die pomse blare afgespring. So nou daar is sappe. And I will leave it up to everybody else in the household to say what they want to eat this with. It's either going to be the bread or the pasta or the even noodles, like packing noodles. You know, something that you can make it your own. But growing up, I grew up in the 60s, né? So my mother used to say, "Gaan jy nie kyk so lê die hoender. Maak maar sommer 'n lang gravy." Kyk waar sit my pek. Maak maar sommer 'n lang gravy. So this is the long gravy. Give me Met de another hoender. stir. So, to call over dit. Gaan ons weer 'n lang gravy eet vanaand. Daar's nog 'n gravy. En toe kom julle generation and you call it a groove. So, die is 'n story wat daar van ons kinders daar afkom. 'n lang gravy. So that's it, guys. I hope you enjoy the Cooking video. the cooking video. My brein het ook nog 'n bietjie gaan rus. We haven't posted one in a while, so I'm sure they will enjoy it. So I hope you enjoy this creation that I created here for you. Very nice. And I know I'm gonna enjoy this. What are you creation. gonna eat it with? Now that you've given me the options to eat noodles, I'm gonna go buy myself 2 packets of noodles and I'm gonna eat it with the noodles. So this is it. This is now supper. I cooked it early before the workers come to the kitchen. So supper's uitgesorgd. Anyway, see you next time in the next video. And don't forget to click like and subscribe. Moet jy julle vingers nou werk.